ti si napisao 2 romana, je li tako? Napisao sam 3. zapravo, ali taj prvi, to bolje ne spominje. To ni moja mama nije pročitala. Ona može misliti koliko je bio loš. Pazi, to svi kažu za svoj prvi roman. Znaš, negde. I Karakaš je isto tako rekao, znaš, za neki taj svoj prvi roman koji je napisao, Ratu. Dobro, njegov još gori. između ostalog. Hajde samo da napomenemo ljudima koji možda ne znaju, dakle, 2 romana koje sam ja pročitao, sad ću opet da pobrkam. Črna mati zemla. Bravo. Da, Črna mati zemla. I druga, Ciganila najljepši, su romani koji su vrlo specifični, prvenstveno jezikom, a potom i geografijom svojom, a onda na 3. mjestu i likovima koje su centralne figure tih romana, kakve zaista do sada barem ja nisam imao prilike da sretnem u književnosti, posebno ne u savremenoj književnosti. Oni su radnji su smešteni u Međimurju. Sada za našu publiku moramo da objasnimo malo kontekst Međimurja da bi sve dobilo nekakde jasniju sliku. Oni koji su čitali romane apsolutno razumeju o čemu govorim, oni koji nisu, valjda će razumeti. Šta sad da kažem, ako mi neki Međimurec bude slušao pa da kažem nešto ružno? Neki kažu, ne znam, Međimurje je Slovenija za siromašne ili ne znam šta. Mislim, ja obožavam, to je najsjeverniji dio Hrvatske. Ja sam skroz na sjeveru gore, odmah ispod Mure, odmah preko je Slovenija. Mura je zapravo reka, je li tako? Mura je rijeka, da, Međimurje između Mure s gornje strane i Drave s donje strane, šta ja znam, imamo jedno 100.000 stanovnika, i tako, fino mi je gore, ja bi se tam vratio, znaš, ja živim već 20 godina u Zagrebu, u kojem je okej i zavolio sam ga s vremenom, ali ja bi na selo, brate, tak da se ufam da ću zaraditi hrpu para. Da. I onda se vratiti tamo. Samo to moram još objasniti svojoj ženi. Znam kako ta procedura ide. Da, i ništa, mislim, to je nekako, uvijek mjesto na koje se vraćam kad idem propitivati tko sam, što sam, uvijek ti korijeni vuku nekako tamo, ne. Koliko god sam sad već zapravo više života sam proveo u Zagrebu nego što sam proveo u Međimurju, ne. Ali te Međimurje formiralo. Znaš, i onda možeš ti da odeš koliko god hoćeš, ali postoje čvrsto i duboko urezane stege identiteta koje su neodvojive i kojima se zapravo negde uvek u životu svi vraćamo. Da, iako mi se sad već smiju kad se vratimo u Međimurje pa pokušam opet govoriti ko oni, onda kreće sprdanje na najveće. Dakle, Međimurju se govori, sad ću reći, to je kajkavski, jel tako? Tako je. Kajkavski. U Dalmaciji je čakavski, jel tako ne? Pa dobro, jedan dio Dalmacije je štokavski, a Istra i neki otoci su čakavski. Čakavski, štokavski, kajkavski. Šta su odlike kajkavskog jezika? Pa, ko prvo ta, odnosno upitna riječ kaj, i što nas generalno nitko osim kajkavaca ne razumije baš previše, ajmo to tako reći. I što se tiče prestiža, znaš, zanimljiva je ta situacija u Hrvatskoj. Imate vi tu vrlo sočnih dijalekata, ali nekako mi se čini da u Hrvatskoj je baš dosta odijeljeno to, ne. I sad štokavski naravno je glavni, kad si rođen kao štokavac nemaš problema u školi i tako dalje, a čakavci i kajkavci su tu malo zapostavljeni, s time da postoji razlika između čakavskog i kajkavskog u tome što čakavci imaju ipak taj, znaš, brate, kad si rođen u Dalmaciji, odmah si faca, tu je ta nekakva patina, znaš, mediteranske kulture i tako dalje, a kad vidiš da je neki lik u nekom crtiću sinkroniziran na kajkavski, znaš da je taj lik ili malo priglup, ili je jeftina radna snaga, ili, znaš, to su uvijek nekakvi likovi nižeg ranga, ne? I onda mi je to bio izazov sa prvom knjigom koja je mogla pasti u bunar, da pokažem da se na kajkavsku može, znaš, izreći ozbiljna emocija, ozbiljna misao i tako dalje, ne? Da. Tako da to... Koji od tih ne razlikuje č i ć? Pretpostavio bih čakavski, ono? Apsolutno ja ne razlikujem č i č, što mi je bio dosta problema jer sam studirao jezik, a poslije ga i predavao. Pa tako nekako pogađam i u 50% slučajeva sam u pravu.
50% nije loše, znaš. Da. Nije loše zapravo. Čuo sam da na nekim prijemnim ispitima, ukoliko dolaziš do određenih delova Hrvatske, kao nije važno kako pišeš Čojićeva. Da, pa je. Da se zapravo toleriše na neki način. Pa ja se ne mogu sjetiti ni jedne riječi zapravo u hrvatskom gdje, ja bih to ukinuo jednostavno, znaš, da bude crtica i Bog, mislim, da. Šta ćemo se zajebava dalje. Čuju ukinuo, pa jesi vidio kako znaš, sada se to sad pluralizuje zapravo, sad se svi još više delimo i distinkcije, narcizmi, malih razlika su sve snažniji i snažniji, znaš. Eto, vidiš koliko je ta moja pomisao zapravo globalno bitna. Da, apsolutno. Ajmo se ujediniti pod jednim čovjekom. Da, apsolutno tačno. Kako bismo sada, a u Međimurju, između ostalog, pored tog kajkavskog, govori se i ta neka kombinacija zapravo slovenskog i hrvatskog jezika, ne znam kako bih ga objasnio. Mislim, ja čitajući roman sam provalio, sam boravio neko vreme u Sloveniji, da ima veliki broj vrlo sličnih, ako ne apsolutno istovetnih reči koje se koriste. Samo malo na drugačiji način. Pa da, mislim, cijelo to kajkavsko područje je jedan kontinuum dijalektnih oblika, tako da ovi koji su preko puta nas u Sloveniji govore vrlo slično nama, pa onda malo različitije, pa oni koji su još iza brda, oni opet govore slično, ali još malo različitije i tako dalje, i tako to ide u beskraj, ne? Ali u Međimurju se osim, znači, to kajkavskog, naravno u školama se govori standard, ali budući da ima sve više Roma, onda je i bajaški taj sad već jako bitan. Bajaški. Tako da i dosta učitelja i dosta socijalnih radnika već govori taj bajaški, jer to je jedini način kako zapravo možemo ići dalje. Da. Koje su zapravo odlike bajaškog? To je, vidiš, to je zanimljiva situacija kod međimurskih Roma. Oni su Romi bajaši i oni kad govore bajaški, njih drugi Romi u Hrvatskoj većinom ne razumiju, jer oni govore baš romski. A bajaški je staro rumunjski dijalekt, koji zapravo, dakle, oni su zbog toga što govore i drukčije od ovih ostalih Roma u stanju dvostruke drugosti nekakve, ne? Em ih većinsko stanovništvo na neki način, getoizira, a s druge strane i drugi Romi će ih teško priznati kao svoje, tako da baš su u specifičnoj situaciji. Ne? I ono što je recimo meni kod Ciganina najljepši, jedna od najdivnijih karakteristika, odlika zapravo romana, jeste što si ti kao centralnu figuru, jednu od centralnih figura u svom romanu upravo postavio jednog romskog lika i celokupnu romsku populaciju koji više nisu u sporednim ulogama, nisu u nekakvim pratećim ulogama, nisu ukrasni elementi dočaravanja sveta u kojem se nalazi u intramundijalnosti dela. Nije Kusturičin fazon i ne znam ti šta, nego su zaista postavljeni kao glavni centralni likovi koji su stožeri radnje, stožeri, razumeš, ideja i motiva koji aktivno učestvuju i neodvojivo u svetu dela koji ti stvaraš. I imati Rome za glavne likove u romanima je nešto što zaista, sad neću reći da nikad, jer nisam zaista toliko načitan, ali se izuzetno retko sreće. Sad ne znam da li imaš nekih romana, barem ovdje sa područja koji su poznatih da su tako stavljali te likove u centar dela. Da, prije mene jedno godinu dana je izašao super roman Oblak boje kože Nebojše Lojanovića, gdje isto je centralni lik Rom, što je super, jer na neki način pokazuje, on i ja smo si super, ali nismo si međusobno spojlali, nismo si pičali svoje ideje, tako da je očigledno sazrelo vrijeme da Romi od one uvijek pozicije, znaš, ili ćemo mu se nasmijat, ili ćemo kad čitamo što radi, znaš, se zabezeknuti, šokirati ovo, jednostavno postanu trodimenzionalni likovi, ne? Koji su, doduše, na neki način sudbina im je to odakle dolaze, ali s druge strane oni imaju svoje osjećaje, svoje nekakve namjere, svoj put, odnosno svoje nekakve unutarnje kontradikcije. Ne? I to je... 4 godine sam radio taj roman, ja mislim da jedno 2,5 ili 3 godine sam mislio da to nikad neću dovršiti. Odnosno da nikad neću dovršiti u smislu da me neće biti sram to izbaciti, jer 4 su narativne linije unutra, i sve sam ostale ispisao, ali taj lik Roma mi je na početku bio sav nekakav dobar. Sav je bio, znaš, kristolik. U smislu da što god da mu se dogodi, on je sve svima opraštao, sav je bio dobar, ništa se on nije ljutio previše na koga.
čitam i ne vjerujem sam sebi, odnosno vidim da nisam stvorio uvjerljivog lika. Tek kad sam ja njemu dopustio da on gubi vrlinu po vrlinu polako, da on kad mu još jednom neko, znaš, ono, lupi po ruci taman prije nego je dohvatio nešto do čega mu je stalo i na što na kraju krajeva ima pravo, tek kad je ono postao bezobrazan, tek je on meni zaživio. Ne? Tako da to je bio moj put, ali sam se bome dugo borio s tim njegovim glasom. Znaš, ono, baš to da izbjegnem te nekakve ono skliske dijelove gdje može otići u romantizaciju svega toga, s druge strane gdje može otići u demonizaciju, jer ono, čuo sam stvari koje se događaju u tim romskim naseljima koje, evo, sad priznajem, nisu smjele ući u knjigu jer to nitko ne bi vjerovao. Ne? I sad mi se događa kao ok im je sve, ali ono, onaj dio, i onda spomenu neki dio, tu si fakat pretjerao i u pravilu to budu dijelovi koji su se stvarno dogodili, ja imam nekoliko svjedoka da se to dogodilo. Ne? Tako da, bio sam na vrlo, vrlo skliskom terenu, ali sam, neki glas mi je govorio, sam nastavi, odi dublje i dublje i dublje i dublje i na kraju je ispao, čini mi se trodimenzionalan lik. Ne? Apsolutno jeste. Sada tu nekoliko stvari, s jedne strane, ta pozicija večitog drugog u kontekstu romske populacije je nešto sa čime je vrlo teško izaći na kraj, jer kada daješ određene negativne osobine svom junaku koji na neki način bi trebalo da bude i krvnik i pravednik da bi imao tu zaista pravu ljudsku dimenziju i te kontradiktornosti unutar sebi i moć iracionalnog u svima nama je zaista neodvojivi deo nas i niko od nas nije čisti, niti takvi ljudi čini mi se postoji ili su ikada postojali. Samo ideali mogu da budu takvi kako im se težimo, ali ništa dalje od toga. S jedne strane, a onda ne ući u kliše, ne ući u diskriminatorne matrice, da kaže evo ga, ovo vidi kako piše o ciganima. Znaš, da ne bude taj, ne bude to s jedne strane, a opet kažeš da ne bude romantizacija ili da se ne hoda po onoj oštroj liniji, oštrom nožu sentimenta patetičnog nekog ili što ti ja znam i tu opet to je jako klizav teren. S druge strane, taj odnos prema tom večitom drugom, ono što si također govorio, ima jedan vrlo lep deo koji često citiram kada pričam sa ljudima, kažem, gde Sandi za sebe kaže, bio sam prihvatan obe ručke i bio sam potpuno prezren, ali nikad nisam bio ravnopravan. Znači, taj moment nepostojanja ravnopravnosti, a otkrili smo kako se lik zove. Nema veze, čitajte roman. Spoiler alert!